Nayakia kasi anak biu-biue narwasi yaswena sabaati bora mak bentalangi madunu we matanna melotoi kasi pada tawe nayakia kinro nilaw mangolo ambo indo lele manang iri pamasina puange amure yang kayatwangi karungkongi pura malapi tanah mana toni rekwero yenre kya deng bola tudangenge ikato pintue de gaga mabiasa dupaike itimpa babange de toni gaga isatu dengan nakaderae itanga ida purange de toni gaga idupaiwi mata ia matinule micawa cak biru suruh ki mandre ibuka ikamarae de toni gaga pangonronna sangadinna waju-waju mana mani tak gatung temake puang wabarakatuh. Allahu akbar 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan diyafan li'abdis salihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyukuru kamaraja mangkai ki di umat selenge angke hadire rilalana iyaswe sikira-kira akata pada meloki pasilin narangi pakkasiwiata risesena pung Allah taala iya naritu sempajang alla perpitarai regaw angkana pura ipasilin narang sedi pakkasiwiang iya naritu puasa ramalange na pada yellow manibawa rifuange podo berek na tarima lampui siagai egan na pakkasiwiang angkay pura ipapole rilalan na ulan ramalang naridu pamana matu apalam mallepi-lepina riassurimon rinna wangallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ulan ramalang ulan mapacing ulan nonroye pengala ta'ala lullu idosata ulan natalai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulap pamase nania ulap papenyamang nanigi-nigi tau matunga-tunga papuli pakkaswiang ngirilalanna fa insyaallah matantu nirya masewi ripang Allah subhanahu wa ta'ala upapaha alabang paha nani asago asarung paha
napun na ito angkay makasiwiyang riulan ramalang rigaw angkani pong Allahu Ta'ala nakatay si mata-mata napasuk ko ipuasana natatungiwi sarawena napasui pasidakana makotoro sekapitarana napamigawi mabaca kurang neway pema sisumpung tau puray newa mapatu siyaga itana yamanan naro degaga pamalakna sangadinna suruga pamasina pong Allahu subhanahu wa ta'ala makadai nabi tarilalan adesana inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu adun ghairuhum yuqalu lahum aina as-sa'imun fayaqumuna fa idza dakalu ulika falam yadkhulu minhu ahada majepuang kababanna suruga riasengi ar-rayyan pada nulamana matu papuasai rias rimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala nade gaga waddi mulai de gaga waddi tamaiwi sangadinna papuasai bawang maka dani pung Allah Ta'ala kegamanan ni papuasai gangkana pada makatatongang papuasai tamari lalanna nariko pada tamani ritutu ni babanna nadik gagawat ditamewi sangadinna papuasai mi bawang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd ulan ramalang labat ni rigaw angkana sialeng kibulu pasingarang rigaw angkata pada pura papoli pakkasiya puasai ulan ramalang wat ditoy ibetuang ulam makangu ya rega ulam mangasa betuanganna pada puramanan ni riang urang sininna dosa-dosa ta nan nia atas salangeta makotoro pada puramana toni riasa ya rega ilati jiwata sikira-kira wedingi mancaji benteng moloiwi hawana pasuta nan nia moloiwi musuh marajata ya naritu ibalisi dengan takbir Allahu Akbar dengan tahmid Subhanallah, Alhamdulillah, nato pada angka na iya soe, pada lisu ki paimang, mapaci pole ri aja jingetta. Rie barai ri watu tari tampu mopi ri lalanna parimanan na indota. Asara ulan na etana, matatta de panita ilino, aje tade panalik jaitana, atit tade panisang ipogaw edosa. Gangkan na iparing kalingangan kiwir kada marajana pung Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah makoniru akalar panganna umas selenge rilalan na iya soe mapacing maputi sasa de gaga dosana iya soe aso akau aso kini nawangan na idi umas selenge nasabapura ipagang na pasue rian rewe na niya inungange siulak kalipu etana iya soe napalabat ni pungal ta'ala manray nan niya minungi nan niya manya mengiwi siage igan na dali halala na puange bakang iya soe naharang ki idi umas selange papoliwi puasa iya soe aso asya masing-masing ngete idi rupa tawe aso asya dampak ngete idi masilis bola masih kampung masilis sureng masijing rakyat si bawa atau maparintana anak sekolahai na guruna wija-wijai lauri duai to pajajanna anurena na amure makotoro pemang idi pada mak bali bola pasangkai bateta
melot tamewi surga pammasena puange nekia angka temmakasing asisumpungatta majapu tepat dingiri tamewi surga pammasena pungala ta'ala na yakia upanna makanja ni asisumpungat daripada terupatau na niya ripada taripancaji na makasito na asisumpungat si bawa pungala ta'ala hablum minallah wa hablum minan nas majapuidi na tutau ipajujungi asalamakang riasurimun rinna pangallahu ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nayatosi si balikan na acilaka ngapaha asula ngapaha nani asajura paha risesena tau angkai pasya seingi watunna rilalan na ulan ramalang rigaw angkana de na puasa na de to gaga au surukna maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi de na puasa seso mo rilalan na ulan ramalang rigaw de gaga au surukna de to gaga malangi ya riga pappalalo risesena pungala ta'ala na de to na malasa namuni mapuasa si taung etana deto na siumpung si esoe rilalan na ulan ramalang namo mani mapuasa si taung etana de na pada apalan na puasa si esoe rilalan na ulan ramalang batuangan na malabi moy mapuasa si eso rilalan na ulan ramalang daripada narik mapuasa kisi taung kalipu asaliwan na ulan ramalang jaji sajui masulangi nanya birasai tau angkai pasye seing ulan ramalang tau si matamam matu eto bakang idosana nasan ni kapang alena melo tuo pada batue rilebo na yelino tau bangsa ni aro nalgamiha alena pole ripam masena pengallahu subhanahu wa ta'ala rilalan na ulan ramalang natapami alena natapami alena ri api malumpa-lumpae nade na pinadingiwi napogau mi anu na cacange puange nalulu mi anu na harangi pung Allah Ta'ala na jamu manang isinin na papesangkana Nabi sallallahu alaihi wasallam na pero manang mi papasan na to panritata na butatarui manang ipangajana duwe pajajanna de na jampangwi papatalinga na pada ronena narik ko ijallo kang ilalang madeceng napasun nami napaiwang narik ko ipusang kayo ipogawi ga umaja nasam mi alena ipakasiri tau mapakwaro ampena menga meman ni makukue toba meman ni makukue sasa meman ni aleta yaswe patarri meman ni matatat toba kang dosata Pangulo meman ni rupat dari Allah Ta'ala toba meman ni takala ang kamopa modalat tawat di madeceng nasaba iya nade mu toba mu mate pakan rememan ni parimbulmu baca meman ni pake-pakemu taro meman ni masa ulimu nasaba hapiranaka tumuoloiwi api malumpa-lumpa tapiri ko salodara nan niya nana munrewi nange nan niya iya to naroh muinum fa insyaallah narik ko itu bakang dosa-dosata riulo na pung Allah Ta'ala ang kakirilalan na yasoy pada anak mula rijajange pole riparimanan na indok na mapacingge tangang kaywi dosa ajak lalu na ipusiri mitikang iway mata kalaman na linang-linang ajak lalu na tumilo patanjangi makade ito rilota aja mupatan jengi jama-jamamu rimatukna ribajanna sangadinna nasabak pena matui pene mammatu ko baja de bajanna sangadinapai mulippa balemu muteke dosamu mak bohongi acila kamu ya natusaba maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam kusiral musawwifun
kusiral musawwifun betuan narogi wi tau mapat tanjenge saji tau mapat tampue sapuril palai tau mamatu-matue makotoro risesena tau angkai mapuasa rilalan na ulan ramalang na yakia de na pasilinarang isak kapitarana majapude na itariye may risesena risese arajangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu Ramadan mu'allikun baina as-sama'i wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fit naya puasa ramalange tak gatungi ripallawangan na langi na tanai na de na ripatarakka sangadinna pura ipasu sekka pitarai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd relalan na yasui as-soal para pitarai kita rasakan nikmat hidup beragama yang mempunyai kodrat taat kepada Allah rigau angkata pada saukinin nawa pada mitai wija-wijata buana atita inta makborom poronna rahasiata angkani ritu pada mario marenu pakai baruna masumangat lakda meniha irita makotoro pe masyaji selata angkai dupewi as-somarajae nasabak mapas sadia andre mak duparupang untuk pakalabi nania pakarajai as-soal lapar malabi as-supatuanana pung Allah Ta'ala riatanna maturue nayakia may gato pole risala surat ta ummas salange molewi as-sumarajai nasabaan rasa-rasang dengan segala keterbatasan tak coba ni gari pada tangga isala surat ta pakir miskinge ia asoy adalah hari yang paling pedih dirasakan oleh mereka nasabah melok matoi pada idi nayakia totona kasih mancaji tau padi totona kasih mancaji tau kasiasi sehingga angket dupai wiyasoe nasibawe we mata dengan perasaan pilu hati yang luka karena serba tidak ada maka dari itu rialawi pole riati macinut tamanang untuk pada pikiri kiwi nania melo doangang isulas suras selata mapadie serekwam manginalapa pole ri akasia siangana nawadding to pada idi manang angke rewa asagenangang waramparang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makoto matoi rupai mang risesena anak biu-biue tengindo tengambo teneng kai pakiak baru pole rijali malak bi na indokna teneng kai sularak baru pole ri ambokna tepun newi pallapi aje pole ri amurena maira ira kasi atin namite anak natawe pada mario marenu mangeli mapake nenia pasukui balancana sebagai ungkapan kegembiraan merasakan hari raya Idul Fitri neyakia kasi anak biu-biue narwasi yasena sabaati boram mak bentalangi madunu we matana melotoi kasi pada tawe nayakia kenro nilau mangolo ambo indo lele manang iri pamasena puange amure yang kaya tuangi karungkongi pura malapi tanah mana tuni rekwero yenre kia deng bola tudangenge ikato pintue de gaga mabiasa dupaike itimpa babange de toni gaga isat tudangan nakaderae itanga ida purange de toni gaga idupewi mata ia mati nule micawa cak beru suruh ki mandre ibukai kamarae de toni gaga pangonronna sangadinna waju-waju mana mani tak gatung temake puang oh Indo oh ambo kega ni kasi ubau pala libab
tiga dikasih ubah pala lima malam bibu untuk palapai untuk tubakang ini melok dampang atas salah kuridi puang tak dampangi video sana dua pa berjajak tak masewi puang pada Tuhan nama sekur waktu bicuk upapai di tongkai mo parate itu matuai tongkai rate tu dua pajajian na riga wangkana maraja papa kalak bina ri indo ambok na yakia atila ka ngapahana pun na itu wangkai madorah rito dua pajajian Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd rilalana yasoy pada lo ni mai daripada inyile inapayitang pakere miskinge nan nia anak biu-biu riampea ina ipakur sumanga ricapu campak napa ipasap bara ajak lalu na engkake temas yang nyawa ajak lalu kinang kepada mite bawang saweri apa direna na ipalisul to lau realita magaro kira-kira nariko anata makotoro rimun rimateta ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama tapada malai sara naribantu turpekogi pakulyata na sebab makade nabita makade pengallahu subhanahu wa ta'ala rilalana kurangin ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin misemoga tawangkai masa karingnya gamana pengala ta'ala ya narutu tawangkai pamalai perruna ri anak biu-biu nan nia tau dia na jampangi maliangi andre tau kasia-sia riwatu purana ipasilin na rasempajang an lepar pitarai paralu kisimata makali tutu nasaba iya soy aso ipalapak na ibilisi pole ri kalona gangkan na pada masandra pemeng ibilisi ri lebu na lino sampai unram marwai untuk tiwi baluk-baluk na angka balu sifat makat di na mangua sifat seriati sifat takaboro puji ale sifat macingkang nama tandri akka sifat agak bawang ceko-ceko nan nia bicara temak ke guna gangkana napasibuk ke ibilisi nasabak lunrak na lino cinnana napasue makotor inunga ngemapi wajue sehingga mukbai bancinna pongeri idi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd risesena yasoy mancaji wiritu aso kami na penting risese tamanang narima kwana naroloni mai nai pancaji pasio untuk pasi rumpung ipai mengasi sumpungan lolota ia purema patu siaga tanah pasi diwi pemang jiwa untuk bangun kamputa nagarata naniaga mata pada loni mai nasabaati pada tak buka matarima tak pada palak bangi pema bendera asalamakeng nania bendera kadamiyang to silorongan lima na to siap dampak siaja seleta bairi tu idi masih sebola baini nalakai idi pada masih surang masih sekampung mak bali bola macawe bali bola mabela terutama ni yellow adam paki laurito duai pajajata sinin na umma sallam malabikum ke hadire nulema biasa mana ni yang kali makada ya rusuruga okoy yawana pala kajena indota monro pada toha hadis na nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu tata'ah kadamil ummahat naya suruga okoy riyawana pala kajena indoe jaji
ali tutulaloi ali tapole rido sai ri indo ambota nasabak mekerrak lakda tu yon rewi madoraka tau duai pajajatta nasabak makade pasanna to matata nigi tahu madoraka di to matana de mulle mite mella narikong kana jama de na melo si tuju narikong kana jokai de na melo si coco narikong kana katai de na melo si dupa alena tona turiala puam malinota nasabab benengi ang kawading isompa isaliwan na pungala taala tomatotta na sitina jalak da isompa tentu mabiasa ni yang kalinga adan na turulota makkada na iya to madorakai rito pajajanna agi nakatanni iya to marunrung agi nalekja iya to marutung mapok kapica pute rapatalui macolli tacokongi temite perumpaja lino latu akhira rilino temma deceng ri akhira temma muka tengarangi gere an rasa ngana indota watunna na tampuki kurang lebih asara ulang 10 asona ipan rasa ipa salah kasih jokana andre na temma sipa tinro na temma nyamang napa na jajia siki nasaba an rasa-rasang susah riasena susah na pinadingi indota watunna na jajaki nasenga tawe tak gatungi nasang itawe tak gatungi siwali ajena ricalori na kiburue watunna na jajaki indota namu mani pekko bateta gerak-gerak kide na ceriki namu mani pateta pekko bateta padiri wide na ewaki niga yerikwero yenaritu tomotata de na gangka komiru an rasa-rasa ngena na pasusuki si indota kural lebih dua tahun etana na lebih rengalena salah nariku 7 muki di lapungana namo matangang kasi mamatin rona indota nariko ning kalinga kiteri moto si kasi capu campaki natojaki napaki nakilongang bakal letuki batua de napaja tuli nawa nawaiki ini nawa sabarae asabara kengi jama yang dimuliakan Allah ia narukapang sabak nanak kada tawe wai susu si tati na bawang indota de nariulim pala roja siwan inna bawang indota de nariulim pala namo ijujung isopo wekapitu malolisu menre tanamarajae de to baja siumpung resona indo ambota laurianae maga pikira-kira upan napi maga pikir-kira napa kimelo mapi deceng ri indo ambota maga pinapa kimelo at dampeng ajakam mahamati pi indo ambota napa kimelo at dampeng selagi kita masih bersama si bawa ki berbuat baiklah dan mintalah ampunan kepada mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di toriolota pat di temaka-maka hapale anak de gaga indo ambokna malasa tanri jampang mate tanri riwalu sinasabak daloka rilemme gangka utu nakia si bawi angka sinase sabawi ripari timpo si nandre si babbu angka sinase sababbu ripa lima si nawarrus si angin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi idi mo pangke tau duai pajajatta angka mo pa indo ambok ta api de cememen imakukue elok dampam yemen ni yaswe nasabak baja sengadie minggu pemeng yarega ulap pemeng yarega tau pemeng yarega wattu mangulowe nare kotania idi salewi alen al rabbi riolo saleki erite ibali bolata erite surata erite tomotota wadi jaji alla para riolo angkamo pituda si bawa yaswe
Wadijaji alapar riol ang kamo piambota, ang kamo pindota, deni gaga. Sementara idi engkai mo pasibawa ya dua, magi na de mulai jembatan, mulai tama surga pamasina pang Allah subhanahu wa ta'ala. Na yato si idi de nagaga tau dua pajayata, telo doang ang manibawang iya dua rilalaki buruk, nan niya tewe si polom madeceng, tau na puji riwatun na tuo. Insya Allah angkan itu termasuk mapideceng laurialena iya dua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rialo dek napa upagang ke kato bako. Upuminase pala tukang dua talu papasang. Iya naritu ajak lalo nasaleki lampu tepat deh. Iya naritu tau ripong Allah Ta'ala. Ajak lalo nasaleki bujut temeti. Iya naritu pak disangenge. Ajak lalo nasaleki pakaiat temalusa. Iya naritu tepat risesena pong Allah Ta'ala. Ajak lalo nasaleki boko temawari. Iya naritu amala madeceta. Ajak lalo nasaleki tonangang malasi. Iya naritu paringarange ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidan diyafatan li 'abdis salihin wa ja'ala fi qulubil mu'minin bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ma amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hathar wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyyihi qadiman wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلقه صاحب الوجه والأنوار وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين واعلل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
waslimu wala dzikruhu wala tuhwasfau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.